Räägi. Rääkimine on kuld. Золотые слова. В первой части диалога говорится о том, что Марика и Алекс, переехав жить в квартиру родственника, в первые же выходные собираются идти покупать хозтовары. Послушайте, пожалуйста, слова и выражения из первой части диалога. 3:30. 3/4 без 15, 10. Unekott. Соня. Palju tegemist. Много дел. Ilmtingimata. Непременно. Tassima. Таскать, тащить, носить. Saame hakkama. Справимся. Lootma. Надеяться. Tere hommikust, kallis. Tere hommikust. Mis kell on? Kell on juba 9:30. Nii vähe? Ei ole midagi. Ärka juba, unekott. Ma ei ole kott. No kas või pool tundi veel? Ei mingit poolt tundi. Meil on täna palju tegemist. Täna on ju laupäev, puhkepäev. On küll puhkepäev, aga meie hakkame end oma uues korteris sisse seadma. Selleks tuleb meil minna poodi ja osta palju asju. Mis poodi? Mis asju? Kas toiduasju? Toiduasju pole olemas. On lihtsalt toit. Meil on vaja osta toitu ja majapidamistarbeid. Mis see on? Majapidamistarbed. Asjad, mida läheb majapidamises vaja. Ikka ei saa aru. Majapidamine on хозяйство. Nüüd saan aru. Mida meil vaja on? Siin on ju kõik olemas. Ei ole. Esiteks tuleb hügieenitarbed osta. 2 hambaharja, dušikeel, šampoon ja balsam. Veel on vaja lappe ja kodukeemiat, nõudepesuvahendit, põrandapesuvahendit, klaasipesuvahendit, siis veel paberkäterätikuid, salvrätikuid, siis veel... Oota. Kuidas öelda ты разоришь меня? Laostad mind või teed mind paljaks. Teine variant meeldib mulle rohkem. Jälle sama naljadega. Ära muretse, me lähme poodi, kus kõik need kaubad on soodsa hinnaga. Kas ma pean kindlasti sinuga minema? Minuga tulema. Muidugi, ilmtingimata. Kes siis aitab mul kotte tassida? Ja üldse, ma tahan kõike koos sinuga teha. Hea küll, ja õhtul läheme kuhugi. Pärast seda, kui oleme kõik oma asjad lahti pakkinud, neile oma koha leidnud ja korteri koristanud. Kas kindlasti peab seda kõike täna tegema? Arvan küll. Aga kui me teeme seda koos, siis saame kiiremini hakkama. Olgu, kas meil on aega vähemalt kohvi juua? Muidugi, kallis. Sa võid isegi hommikusöögile loota. Arvan, et 20 minuti pärast on juba söök valmis. Золотые слова. Во второй части наши герои покупают все необходимые в доме хозяйственные принадлежности. Послушайте слова и выражения из второй части диалога. Kasutama. Использовать, пользоваться. Habet ajama. Бриться. Pardel. Электрическая бритва. Habeme ajamisvaht. Пена для бритья. Pesuvahendid. Моющие средства. Tolmulapid. Тряпки для вытирания пыли. Salvrätikud. Салфетки. Prügikastikotid. Мешки для мусорного ведра. Pesusvammid. Мочалки. Kas võtame käru või korvi? Äkki ei mahu kõik korvi ära. Võta igaks juhuks käru. Lähme alustame sealt. Vaata, siin on šampoonid. Millist me võtame?
võtame millise. Ma ei tea, millist sa kasutad. Seda, mida ema ostab. Nojah, ma ju ei tea, millist šampooni ostab sinu ema. Mis tüüpi sul juuksed on? Mul ei ole mingit tüüpi. Ei, no selles mõttes, et kas sul on kuivad, rasvased või normaalsed juuksed? Muidugi normaalsed. Äkki kasutad sa kõõma vastast šampooni? Kas kõõm on see valge asi peas? Jah, valge asi. Mul ei ole kõõmu. Ei ole kõõma. Väga hea. Siis saame üht šampooni kasutada. Vaata, seal on sooduspakkumine. Šampoon ja balsam ühe hinnaga. Võtame need. Mis värvi hambaharja sa tahad? Mis värvid seal on? Sinine, kollane, roheline, punane, roosa. Muidugi roosat. Oota, ära kiirusta. Ma kardan midagi ära unustada. Nii, vatipadjad, vatipulgad. Muide, millega sa habet ajad? Britvi. Ma ei teagi, kuidas see eesti keeles on. On olemas pardel ja žiletiterad. Pardel on elektriline. Ei, ma kasutan žiletti. Siis on sul habeme ajamisvahtu vaja. On. Aitäh, et ütlesid. Ma valin ise. Nonii, vaatame, kas me pole midagi unustanud. Pesuvahendid, tolmulapid, salvrätikut, WC-paber, hambaharjad, kummikindad, prügikastikotid, pesusvammid. Vaata, millised kruusid. Hästi suured ja ilusad. Võtame 2 kruusi. Mul ei ole selle vastu midagi. Tõesti mugavad. Sinust saab asja. Jälle ei saa ma aru. Из тебя будет толк. Kas sa veel kahtled? Lähme kassasse. Золотая грамматика. Неопределенная личная форма у глаголов типа тулема. Помните, этих глаголов всего 7, и мы выделили их в отдельную группу потому, что они одинаково образовывали простое прошедшее время глагола. А вот при образовании неопределенной личной формы эта великолепная семерка разделилась на 2 группы. Напомню вам общее правило для этой грамматической формы. Неопределенно личная форма образуется от той из 3 основных форм, где есть изменения в корне. На примере глагола тулема я покажу вам, как образуется неопределенно личная форма у большинства, у 4 слов из этой семерки. Итак, тулема, тулла, тулен. Изменение происходит в да-инфинитиве, в слове тулла. Мы берем полностью это слово тулла и прибавляем к нему окончание ксе. Получается тулла, ксе, приходят. Ну, например, коли туллаксе келла 8. В школу приходят к 8 часам. А при образовании остальных 3 форм нам нужно отделить от да-инфинитива тулла его окончание ла, и остается только корень тул. Не приходит, не приходят. Эй, тул, да. Приходили, тул, ди. И не приходили, эй, тул, дуд. Обратите внимание, у глаголов этого типа окончание да, ди, дуд. И так образуют неопределенно личную форму глагола всего 4 из этой группы. Тулема, олема, панема и сурема. А вот глаголы песема, некема и тегема выделились в отдельную группу, которые образуют неопределенно личную форму с известными и знакомыми нам окончаниями та, ти, туд. Песема, песта, песен. Изменение во второй форме, в да-инфинитиве. Песта. Прибавляем ксе, получается пестаксе. Моют, стирают. Эй, песта. Не моют, не стирают. Пести. Мыли, стирали. Эй, пестуд. Не мыли, не стирали. Вот и все.